Agusuhuje wowe ukomeje kudukurikira ukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye dukomeza kugenda atukugezaho urize kugira umugoroba mwiza uri hose uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abamaze gukora subscribe nabashimira cyane, batari babikora kubikora biroroshye cyane, ni ukureba munsi gato y'inkuru twakoze ahanditse ijambo subscribe magambo atukura ugakandaho ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu kandi ajya kugeraho ku gihe. Mushaka no komeza gutanga ibitekerezo birumvikana munsi aho byagenewe, ugatanga comments ijyanye wenda n'icyo wifuza kutubwira ku makuru twabakubwiye. Munyemerere tuganire kuri inkuru Abagande bagera ku 100 bari baraheze mu Rwanda kubera COVID-19 basubiye iwabo. Ambasade y'igihugu cya Uganda mu Rwanda ikaba ariyo yatangaje ko kuri uwa kabiri tariki ya 15/2020 yabashije gucyura Abagande 100 ku barenga 350 bari baraheze mu Rwanda kubera icyorezo cya COVID-19. Icyorezo cya COVID-19 kikigera cyane cyane muri ibi bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibihugu bya Afurika y'akarere mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba byaje kugenda bifunga imipaka mu rwego rwo kwirinda ko iki cyorezo cyakomeza gukwirakwira. Igihugu cya Uganda ni kimwe mu byafunze imipaka ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu byafunze imipaka cyane cyane yo ku butaka kubera yuko bifuzaga ko abantu batakomeza ingendo mu rwego rwo kwirinda ko icyorezo cyakomeza gukwirakwira hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no mu gihugu cya Uganda. Iki rero ni icyiciro cya mbere Ambasade ya Uganda icyuye, ikaba rero ivuga ko hari gahunda yo gucyura abandi bagera ku 100 buri inyuma y'iminsi 3. Ambasade ya Uganda ikaba rero yazindukiye mu gikorwa cyo kubabarura ndetse no kubacyura hifashishijwe bisi za kompanyi itwara abagenzi ya Volcano zabakuye rero i Kigali ku cyicaro cya ambasade zerekeza muri Uganda zinyuze ku mupaka wa Gatuna. Uyu rero ni umwe mu mipaka igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda baheruka kugirana ibiganiro bakuru b'ibihugu byombi, hari na perezida w'igihugu cya Kongo ndetse n'Angola. Uhagarariye ambasade Abagande baba mu Rwanda witwa Bugere Isa akaba yashimiye Abagande bose rero ubufatanye bagaragaje ndetse n'ubufasha batanze mu gufasha bagenzi babo mu bihe byaguma mu rugo. Abasaba rero kuzagumana umutima, akaba bifurije kandi urugendo ruhire. Akaba rero ari ijambo yagarutse mu ijambo rye rero kandi ushinzwe ububanyi muri ambasade ya Uganda mu Rwanda Anne Katusime akaba yashimye abo Bagande kuba rero barihanganye mu bihe byari bigoye kandi abizeza ko Abagande bose bari mu bibazo bagomba rero kuzasubira mu gihugu cyabo amahoro. Ati nawe abifuriza urugendo rwiza kandi abasaba rero gukurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bisi rero zacyuye abo baturage zambitswe amabendera y'igihugu cyabo, zahagurukaga rero ku cyicaro cya ambasade ya Uganda ku Kacyiru ku isaha y'isa 3 za mu gitondo zerekeza ku mupaka wa Gatuna zerekejwe n'abayobozi muri ambasade. Abo baturage rero bakaba rero bagomba kwakirwa i Kampala n'abayobozi muri Minisiteri y'Ubuzima, hanyuma rero bahite bajyanwa mu kato nk'uko rero biteganywa n'iyo minisiteri yo mu gihugu cya Uganda. Iki rero ni igikorwa kibaye nubwo bwose ibihugu byombi bisa nkaho umubano wabyo utari wamera neza. Ni igikorwa kibaye rero mu gihe gishize umukuru w'igihugu Paul Kagame atangaje ko umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda ukirimo agatotsi, ndetse kandi hari hakiri ibibazo muri uyu mubano aho abakuru b'ibihugu byombi barimo bareba uko bakora ibishoboka byose kugira ngo umubano wongere gusubira uko byahoze mu bihe byashize. Haciye igihe gito kandi ngo hari abasirikare ba Uganda binjiye mu Rwanda bashimuta abantu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Vincent Biruta. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta akaba aherutse gutangaza ko u Rwanda rwandikiye Uganda ku kibazo cy'abasirikare ba Uganda bamaze iminsi binjira mu Rwanda bagashimuta abantu. Dr Biruta rero ibi yabitangaje hari ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 12 Kanama 2020 mu kiganiro itangazamakuru ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere. Akaba rero aribwo uyu minisitiri abivuze, yavuze ko rero hari abasirikare bo mu ngabo za Uganda UPDF bamaze iminsi binjira rwihishwa ku butaka bw'u Rwanda bakagerageza gushimuta abantu. Bamubajije ku rwandiko rwageze mu itangazamakuru perezida wa Uganda Museveni yandikiye abakomiseri b'uturere Resident District Commissioners bo mu turere dukora ku mipaka, abasaba rero kuburira abaturage ngo barekere aho kujya mu Rwanda kubera ko ubuyobozi ngo bw'u Rwanda ngo bufite gahunda yo kurasa abacuruzi ba magendo ngo baba badafite intwaro. Dr Biruta rero akaba yarasubije ko ibyo bazabireba. Ibivugwa rero mu rwandiko rwa Perezida Museveni bije kandi byaje bikurikira ikibazo cy'abacuruzi b'amagendo binjiye mu Rwanda rwihishwa
bakaraswa n'abasirikare b'u Rwanda bacunga umupaka kubera ko rero bajya bagerageza yo kurwanya abashinzwe umutekano iyo bahagaritswe. Kandi na Perezida Museveni hakaba rero nawe kandi abyivugira mu rwandiko rwe ko ari abacuruzi ba magendu binjira rero guhishwa ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ko akanababurira rero akanababwira ko rero uzajya abigerageza azajya yirengera ingaruka. Akaba rero ari ibyagarutsweho na Perezida Museveni. Avuga kuri urwo rwandiko, Dr Biruta akaba yarasubije ko guverinoma y'u Rwanda yarubonye mu itangazamakuru nubwo atigeze arwandikira ubuyobozi bw'u Rwanda, bityo ngo bikaba bitoroshye kumenya niba ari urw'ukuri. Gusa Dr Vincent Biruta akaba yongeraho ko ibivugwa muri urwo rwandiko bifitanye isano n'ibimaze iminsi biba. Dr Biruta yagize ati icyo twakongeraho ni uko hashize iminsi hari ibibazo ku mupaka, aho abashinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda byabaye ngombwa ko barasa abacuruzi b'amagendu b'Abagande bageragezaga no kurwanya ababagaritse rero bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Dr Biruta akaba yaragize ati ibyo si ibintu bishya, ni inkuru ishaje kandi twabimenyesheje abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe mu gihugu cya Uganda, ndetse kandi mwabonye ko mu byumweru bishize hari abasirikare benshi cyane ba UPDF binjiye mu Rwanda bagashimuta abaturage bakabajyana muri Uganda, bagerayo bagasaba kwishyurwa ngo babone kubarekura. Dr Biruta kandi yasobanuye ko icyo kibazo ngo cyagejejwe ku buyobozi bwa Uganda binyuze mu nzego zishinzwe umubano, ndetse yongeraho ko ibirego Kampala ikomeza gushinja u Rwanda bigaragaza neza ibyo Uganda irimo gukora. Dr Biruta yagize ati abasirikare ba UPDF binjiye mu Rwanda inshuro nyinshi cyane bagerageza gushimuta abantu, ndetse kandi hamwe banabigeraho. Ati biro bikaba rero byarasubije rero inyuma intambwe twari tumaze gutera tugerageza no kuzahura umubano n'igihugu cya Uganda. Minisitiri Biruta w'ububanyi n'amahanga akaba yavuze ko inama idasanzwe ya kane iheruka kuba ku itariki ya 4 Kamena yatangaga icyizere ko hazabaho ibiganiro byiza hagati y'ibihugu byombi, ariko ngo haracyari byinshi cyane byo gukora birimo kurekeraho ibikorwa byo kubuza epfo na ruguru abanyarwanda bari muri Uganda, ndetse no guhagarika udutsiko tw'abakora iterabwoba bafite indiri muri Uganda bafite intego yo kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Biruta yasobanuye ko rero ibibazo byavuzweho kenshi cyane mu nama zidasanzwe zagiye ziba mu bihe bitandukanye, ariko ngo ntibyigeze bishakirwa umuti uko bikwiye. Hagati ariko Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yavuze ko ibihugu byombi ngo bizakomeza kuganira kandi ko hari icyizere ko umuti uzashyirwa ukaboneka, ndetse yasaba ko Uganda irekeraho gukomeza kwikoma u Rwanda kandi nayo ahubwo ifite ibyo igomba rero gukemura birimo kubuza abasirikare babo gukomeza kuvogera ubutaka bw'u Rwanda. Yagize ati tugomba kwirinda ko ibi bibazo bikomeza gufata intera. Ubuyobozi bw'u Rwanda buracyafite ubushake bwo gukomeza ibiganiro bishyigikiwe na Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi twizeye ko tuzabasha kubona umuti w'ibibazo. Yanavuze ko u Rwanda ruzakorana na Uganda bagategura indi nama idasanzwe yo gucoceramo ibyo bibazo. Minisitiri Biruta yibukije ko kuva muri Gicurasi 2020 hari abanyarwanda bari bafungiye muri Uganda bakaza kugarurwa mu Rwanda, ariko ibyo ngo ni nk'igitonyanga mu nyanja kuko ibibazo Uganda isabwa gukemura ku ruhande rwayo ari byinshi cyane, kandi ikarekeraho gutera intambwe imwe imbere yarangiza igatera ebyiri isubira inyuma. Minisitiri Biruta kandi yavuze ko u Rwanda narwo rwiteguye gukora ibyo rusabwa na Uganda. Mubano hagati y'ibihugu byombi watangiye kuzamo agatotsi kuva muri 2017 aribwo u Rwanda rwatangiye kugaragaza ikibazo cy'abanyarwanda bafatirwa muri Uganda ku maherere ndetse no kugirirwa nabi, baba abatuyeyo ndetse kandi bagenda muri iki gihugu cya Uganda. Ibibazo rero igihugu cya Uganda cyakomeje kwigarama cyangwa se kuvuga ko nta ruhare rubigiramo, ariko kandi n'igihugu cya Uganda kigashinja igihugu cy'u Rwanda kubangamira iki gihugu mu nyungu z'ubucuruzi, aho cyavuga ko u Rwanda rwagiye rufunga imipaka Abagande bakabura uburyo bakorana ubucuruzi n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rero rugashinja igihugu cya Uganda gucumbikira abifuza kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse barimo n'abakorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse wanahunze igihugu cy'u Rwanda. Ibihugu rero igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda
bikaba byaragiye bihura kenshi cyane hagamijwe ko byashakira umuti ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ndetse kandi amasezerano ya Rwanda yabereye muri Angola yahuje abakuru b'ibihugu bine yabaye mu mwuka wa kivandimwe ndetse n'ubwumvikane. Abari bayirimo rero biyemeza ibi bikurikira: buri gihugu rero cyiyemeje kurekura imfungwa z'ikindi gihugu nk'uko zigaragara ku rutonde buri gihugu cyahaye ikindi. Impande zombi kandi zasabwe guhagarika ibikorwa bishobora gufatwa nk'ibishyigikira imitwe igamije guhungabanya umutekano wa kimwe muri ibyo bihugu. Ibihugu byombi byasabwe kandi kurinda ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'abaturage ba buri gihugu. Komisiyo kandi ihuriyeho n'u Rwanda na Uganda yasabwe gukomeza imirimo yayo yo kugenzura ibahirizwa ry'amasezerano impande zombi zashyizeho umukono. Abari bari muri iyo nama kandi y'u Rwanda muri Angola biyemeje ko inama itaha yagombaga kubera ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Iyo nama rero ngo yagombaga kuba ku itariki 21 Gashyantare 2020, gusa siko byagenze. Nubwo komisiyo z'ibihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, inama ya mbere yarabaye ibera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse haza no kuba inama ya kabiri ibera mu gihugu cya Uganda. Abakuru b'ibihugu byombi kandi bongeye no guhura bahurira ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda Katuna, nabwo biza kurangira bemeranyije ko hari ibigomba gukomeza gukorwa mu rwego kugira ngo umubano w'ibihugu byombi we kubamo agatotsi, ahubwo urushaho kuba mwiza muri rusange. Reka mbashimire, mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mwakomeje kuba natwe.